Kurumirira kuhingwo kwa irabu kaunti-ini ithano iria igomeirwo ni murimu wa COVID-19 riu ene irabu ici ni mokite na wara mweru wa kwagarara watho uyu. Mwena wa Mlolongo kaunti-ini ya Machakos ene irabu makoretwo makihuthira nyumba cia gukomwo ni agendi kana rojini tauni-ini ino na gucitua cienderio cia njohi. Ungirora no wicirie ngari ici cigitwo haha ni ene mari micii kwao, indi aingi a ene ngari ici marakorwo magikenia na unyui wa njohi nyumba-ini cia agendi. Tutaendelea na hiyo msako. Hizi shughuli ambazo utaweza kumaliza kwa siku moja siku mbili ni continuous. Tutaendelea na wananchi na pia watu yetu akina village elders, wazee wa vijiji na mashirika na naibu wao, tumewaambia wasaidie polisi na habari ambayo inaweza kutumika kufanya inavyotakikana. Ene biacara ici 10 ni marikite gwikio ngono mugururu-ini uria uratafanirio ni maabitha borithi thutha wa gukinyirio ni muingi uria undu uyu uratwarithio na mbere. Iliyopita niliweza pale Mlolongo karibu na Weybridge kufunga lodging moja, biashara moja ya aina hiyo. Mahali tulipata wananchi wakikunywa pombe kwa room, wawili, watatu, wanne, kitu kama hiyo. Munini wa County Commissioner wa Athi River Charles Wambugu ni ahete mukana aria maratwarithia biashara ino na mbere akiuga matikunirwo ritho. You are only supposed to open the hours as stipulated in your liquor license, and you are only supposed to sell takeaway. If you find you selling people in your premises, within your premises, we are going to arrest you and take you to court. Biacara cia irabu ciahingirwo gukirikana ni imwe ya njira iria murimu wa COVID-19 uratheremio na ihenya amu andu matirathingatithia mitaratara iria yagathikirwo. Handu-ini ha Kameme TV, Getwa Waithira wa Kihara.